Sure, wanna run a repsa. Sigo machine, nunga tata say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece. Forget no matande kishi. Empilo is a costa, koge nama all-star. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, don't see goni so. I'm a panzo la for life, jengo puga laugh. I'm a chita lazy on the plan when I'm pumada. Eva Magdala's gusha, Jalos pitching gusha. Swing is the khin. Welcome back to another hot episode of Mama Drama Wafethu right here on Rich Nation TV. Isikhathi sakhona njengenjwayelo wafethu. Niyazi ukuthi mase ngicalile and ngiyabangena bafethu. Namhlanje sibhalele my sister ukhala ngomuntu wakhe washo ukuthi indoda yakhe ayisupport umntwana. Manje before ngizomosha isikhathi ngifuna ukuthi ngiphuthumele kuye, but before I leave please don't forget to like, share and subscribe on the channel and help us reach 1000 subscribers. Sikusele kancane bafethu. Danko my sister njani? Ngiyaphila my sister. Njengoba usibhalele vele email yakho ngitholile and ngavela ngathi mangithola ngize straight yabona ngamosha isikhathi. Ngifuna ungitshele my sister ukuthi inkinga yakho yini kahle. Hayi kinalibu tata le mannaka ne. Mannaka wanjolela ene kinalengwana le yena ngwanaka una le ke gona etsang 6 months ne. So ake khona ga wana le yena ka gore ke na le ngwana le yena ne. Ke a tseba vele yes wa njolela na ke a tseba le motho o njolelang ka le yena. Wa tseba ro jolela? Ke a tseba ro njolela. Ke tseba le yena motho wa teng. So motho o etse hore a sa hlola a supporta ngwana ka mo ha gotsi wa monka fela ba tsamaya ke tseba kae o spenda haholo ne. Ha sa reka le di pampers le bisila ngwana ha sa reka nix. So okay my sister, story sa go ke a sutlwa ne mara wena ha o mmotsa ka tabeo ha o mmotsa hore wa tseba gore una le ngwanyana no mongwe a mmonang o reng ka tabeo kure village o vela nkarabe ona le confirm sometimes ne ha khotla tawu wa ibo yes ke a jola sometimes ona lo iphi antse ke mmotsa ka yona ona lo vela tine ya vela nshape chefe au shape au tsona le ra shape. So wena uno decide gore o continue le motho o shapang ke tla reng ka obvious no chase ke shebile taba ya ngwana ne my sister taba ya ga botlhoko go thusa ke tlo thusa ne go thusa before ke tlo thusa ke batlo tseba gore motho o dula ka entle mo around o tshwentse re namele pase re mlate ne. Okay my sister yehlisa moya my sister khuleke a reko yena my sister la siya khona kuphi kula la siyafika man ayi ngathi siyobhayizisa umoya la my sister moya lo uzosibhayizisa my sister ngicela masifika lapha sikhuluma into esizele ungabaluyisi ne usho ukuthi anikubaluyisi uhlazama okay my sister yibo ngithi lapha singibona Hola Butiza njani? Shapo na? Mnandi Butiza mina igama lami Rich ne from Rich Nation TV. Ngizona my sister la. Uyamazi my sister? Ngiyamazi. Umazi kanjani my sister? Nginencosi naye. Unencosi naye. Okay, akusho ukuthi ngize endaweni right my sister. Imela ngapha. Bengicela usukumenyana Khotman ukuthi sisho via my sister ihlakamo ska yakho yabona. Khotman my sister unenkinga yabona. That's why njengoba usibona sila unenkinga my sister ane ngimkhulumele ngizomgaya chance ukuthi yena asikhulumele. Yeah sure. Right. Yeah go right. Okay my sister kena go how no usikamthaba umutse everything ne. No why usahlolona letaba lengwana uyabuza my sister akusuthanga nginga nendaba nomntwana yini inkinga kahle amfethu kushaka somehow but then ngiyazi ukuthi nomntwana naye somehow mara biri ono khono yinwa everyday biri ono khono yinwa everyday. It's fine sometimes ukuthi ibhiya ngiyayiphuza amajita yangithengela hayi ukuthi amajita manje yeah sure umjita lo muntu ohleli naye amfethu khuleka lapho no girl mosinongithengela naye like ibhiya angithi mina ngizwa uthi uthengele amajita unokuthi uhleli no girl. Okay mangibeka straight no girl yangithengela mosibhiya. Okay it's fine ungachubeka. So like
akusukuthi umntana mangiphuza ibhiya umntana nginandaba naye then but at the same time ibhiya isupport umntana. Yeah, ngiyavuma. Ibhiya support umntwana. Mara le mali le othenga ngayo ibhiya ungayenza enye iplana ngithi. Njengoba ungitshela ukuthi wena unokushayeka. Into eshoyo ngithi. Yeah, sure. Yeah, manje but then ibhiya support umntwana. But then ugel mangithengela again ngichintsha manje ngiyenze umntwana. Yeah, wamela umtshela ukuthi mfethu mina nginomntwana, ane ngiphuza ibhiya. Lenyuku le ithi ngipokotele ngizenza something ngayo. Hayi esikhathini samanje. Hayi esikhathini samanje. Usho ukuthini promoter esikhathini samanje? Mfethu. Ugel mosina uzile kimi. Bamba na ibhiya, shaya ibhiya, chile sibemnandi sithandane kwe grind. Wonithandana ugel wakho lo naye. Yasho ugel wami. Asiyakho vele my sister. Yeah. My sister. Ke ka pride yang. Yeah. And umpulitse. Motho ha o jwetse hore o na le ngwana. Indoda Ha yami. o jwetse motho o na le ngwana. Akakutshela. O khona hore wena. Mile ushilo ukuthi unomntwana. Manje wena ulibusifaka endabeni zabantu. Uyasho ukuthi uyamsupport umntwana aka. Umusapota ka ka ra khotsi kwena litsama le lithu litsama di tavern. Letsama di tavern a support ngwana. Ka le pampers. Amuthe Ngwana o hloka le pampers. Uhloka pampers lena libhizi ka Khasela. Aka uze kimi. Uze kuwe. Uze kimi Manje my sister makakutshela ukuthi unomuntu wena wayi ongastopanga ukuthi uchubeke naye. Kwamele ngistop but no. I never just stop. Never ne. Uyamsupport umntwana. Manje Uyasho ukuthi uyamsupport umntwana. Ukutshela manga bro mtshela iqiniso umsupporta ngani umntwana? Sure. Akusingamala ngitshela wona. Umntana ngiyamsupport. Ugel ungithengela ibhiya. Sure. So ngibenefita ini lapha? Kuphi kahle angandastand. Ugel ngibenefita ini? Oh, my sister wamutla mthuru. Ke motla ke momametsi na kontse o mfang ngwana no le monate. No le mnandi bekumnandi mashaya hlof. Yeah, it was okay, but then you understand ukuthi manje ngithini? Kuchenja la. Utshentshe PN. Kuchenja la iPN nje. Mfethu mina. Yona. Ke ihlompha. Ithatha ntho ngifeli. Ikhona into mphe. Ngimnika ngalutho. Ayikho into engimnikile. Wena bakushaya ngekhemi. Hayi, akusikhemi. Ukuthanda umuntu ukumthanda. Maye ufuna ukubashabo ithuba. Ngapha lo munye unomntwana. Ngapha lo munye unekhemi. Yeah, vele ukushaya ngekhemi. Wena umshaya ngekhemi. Hayi khona. Wabona ntho nketsa ngiyona. Itlo fitla ho wena. Motse my sister. Ayo sharp ntho irang. Ayikho right le nto uyenza. Na yetsa hona tje ngwana o teng pele lo rekela ngwana pampers ya 250. Utlo o yetsa. Inakekeleke. Ayinakekele kanjani wena umdisturb. Wile litswele lwena utlo wisa litswele sana utwela. Yeah. Lwena utlo wisa litswele. Step khona. Siyakutshela my sister. Ngidistance o khona o rekela ngwana pampers. Muthe my sister. Miyekele wena. Baby miyeke. Ngizeni. Kwamele angize nje. So ihlanganisa baby miyeke. Uhlanganisa ini? Baby. Baby miyeke. Kuma Owenu. Mara wena my sister into yenzayo ukulwela wena. Ukutshelile mara ukuthi unomuntu muthi. Manje wena wawufoster. Uthando likhona kumele ngiyenzeni? Kumele ngiyenzeni? Kwamele ngiyenzeni? At least ukhona nanela ngwana ha. Yeah, at least mfethu. Okay fine. Siyayiza indaba yakho ukuthi okay ujola naye futhi esayidini. Mara umntwana wakhe yena umntwana ona 6 months mfethu. No, it's fine. Ngizoyilungisa lonto leyo. Uzoyilungisa nini? Ngizoyilungisa mosi. Aw. Uyabuza nini? Kuponjwe tsoro utlo ilukisa ling. Ka motho o dula nketsa netshwa. Ha ke mshotsa ka ngwana ke tla ilukisa. Lukisa today re batla ulukisa. Angumntana oqala moslo. Umntwana singaka. Angumntana oqala. Mara ka wanhlo no sayitse ntwewe. Bangapha abantwana baphila ngaphandle kobaba wabo. Umuntu wathi kiyo. Bangapha abantwana baphila ngaphandle kobaba wabo. Manje wena nawe ufuna ukuzenza labo baba labo. Baby yeke soyilungisa. Siyilungisa la asami wena usile kahle wena. Wena usile wena. Angisanga. Ngisekuphi? Ungamphushi umntana abantu. Ngimnikeze lolo thando. Yeah, mara ungamphushi usile wena. Kwamela lithole.
baby Ena ngisho. udlala ngawe unomntwana naye udlala ngawe lo baba lo udlala ngawe na chapa fresh mutse my sister utlo sheba wait king bona nna unkusitselitsele yeah wena udlala ngawe lo baba lo utlole ayina mtshele khotman baby ngidlale ngawe mina udlala ngaye Kwamela ngibizeni. baby today Kwamela ngibizeni. Kwamela ngibizeni. bangangeni indaba zethu bangangeni indaba siyazingena ngoba ibaby mama isibhalele kulungile ngithi ngizoyilungisa mina ya mara ivaro ukuthi wena udlala ngomntwana bani ngidlala ngubani ngayi Baby mama kusiyena ubaby mama. angidlali ngomntana ngiyamthanda nomntana lo ushoro wamrata usho yeah sure ubudise njalo lina Utshela wena ngesikhathi sakho. wena badla into eyenzakala ukuthi wena badlala Kwamela enjoy. uyibhola wena omutse my sister kuri replace Nawe safika isikhathi sakho. Angithi nawe usafika isikhathi sakho. Angithi nawe ungasondeli man ungasondeli kanti ufunani ungasondeli yale ungasondeli yima sokhuluma mina nawe yima soyikhuluma sikhuluma manje asikhulume manje Kwamela ngibeke isikhathi. masikhathi sani ngathi wena ufunani manje ngifuna ukukhuluma wena ufunani ukukhuluma nawe Nami indoda yami, neyami indoda yami. Eyakho ngithi nami ngowami. ufuna mina Ngifuna yena. ufuna mina ufuna mina ukhuluma nawe yima khuluma naye manje uyijile phehla nana uzwile mangithanda umuntu manje uyijile umshapile kaphehla ne and wait king uyijile kuri ngikari uyijisa each and every day futhi nawe ngesikhathi bongithanda bowudlile asho kanjalo uthi lokho lo ukushaya ngephehla lokho and naye akazi ukuthi wena udlala ngayo into urati hayi ubatla mpimo uthorata fela shelter hawo ke maka he okay fine okay guys asenzeni sone my sister wena ngizelanga wena ne ungangikwatisi my sister ngizelanga wena utiza nithini ngithanda lo muntu manje mamthanda ibaby mama yona sini ngayo mina ngithi ukhulume nayo manje ngithi ngizile mina ngifuna ukhulume awuyindawo khuluma naye manje ngikhulume ngithini amtshele my sister ukuthi sizeleni la my sister ngile for support engwana yes sizela ukuthi wena uwondla umntana wakho azizelanga lezo ukuthi mangushisile mangarnikeni uphuma idliso ngizamondla ke maqobo uphuma idliso uhlise ulowa ngithi lokho lonto nivumayo leyo ngizomondla hayi my sister okay makancane my sister ngizelanga wena ne angizelanga wena my sister no angizelanga wena my sister ngicela umelele esayidini hayi suwara in ozomela indaba zakho wena ungezi la my sister zizelanga wena my sister kuphusa hotel rilukise brami mara yini mara udlala ngomntwana abantu unomntana ona 6 months awumondli brama yimi oqala uba nomntana we6 months akusuwokuqala mara ngithi thina ondla umntana akusuwokuqala bhutisa akusuwokuqala manje wena ufuna ukuthi yona lento leyo ukuthi amajida angawondla abantwana icontinue kanjalo angiqhubekisi kodwa ke manje sina sizela ukulungisa yona ungangitshela ukuthi uwoqala nawo ongasapoti umntwana usho ukuthini ngayilungisiyena namazani landeni bekuyini ngayilungisa hayi mina ngiyathanda mfethu uthora lihambi mutlukhele siyavu asifuni my sister sikufuni la hamba man kanti yini hey uzosikhinya wena zwala kayi my sister prom wena mina nawe ngathi azwani mina ngithi ne my sister ukhale my sister ehlisa moya ritsile koyena labana arihlise moya my sister prom sina into silethela ukuthi ule girl uthi uzamile ukukhuluma nawe mara wena awumkayi isikhathi that's why mina ngilapha manje mina ngifuna ukuthi
angifuni ngene emlonyeni mina mpeka la ngiyathandwa la sure siyavuma la ngiyathandwa ke la leyo soyilungisa after leyo bro ngiyasiza istory sakho uyathandwa konje mara yini mfethu yini inkinga yakho kusho ukuthi wena awumthanda umntanakho ngenye indlela into ongitshela yona le ngithengelwa nguye njena lothu ngidlisile ngithengelwa okay fine akadlisanga ke my sister amujisa ulungile okay Godman mamela mina ngithi indaba yomntwana wakho siyenza kanjani manje indaba yomntwana yeke sayilungisa thina sobabili wena naye mhlawumbe sawudibana ngenye imini sayilungisa bro ungathi mhlambe mina ngizwakalile fandaga yabona ungiphalela uma isisa ukuthi ngizomlungisela ngoba bekahluleka ukukhuluma nawe manje wena akumelanga ungitshele ukuthi sizoyilungisa wena wamele ungitshele ukuthi indaba yomntwana soyenza kanjani kahle uze ne solution akithi ubhalele wena ilungiseke mina ngibona ngapha ngilungisa kanjani angithi kwamele ngilungise ninonke hayi mina khona ke bona ntwe one ke tlo etsang once ke tlise ngwana ho yena go yena ke lo gae o right ke sho ha ba le thuso le ngwana ke sho o tlo khona mtlhokomela mara my sister ke ngwana gago wa mtshepa ke hana o tlo de wa bonka teng wa mtshepa mara taba ya ha ke no di kena ingane baba my sister no my sister my sister asizelanga wena ne ngikukhuza kokugcina wena my sister khuluma kakhulu ungatawuzelanga yena ngizele wena uzele mina ngizele wena angithi ngiyakithi sizoyilungisa lonto leyo mina naye bese ndiyabuya ke okay fine wena le story leso ngitshela sona angisifuni bro le ukuthi sizoyilungisa mina naye uyasho ukuthi kudala afuna ukukhuluma nawe wena amkaya indlebe manje ubize mina uyayithola okay uyasizwa leso statement lesi ngifuna ukuthi sicede le ndaba le sicede ngayo kai vele tshonse ke iboya kai hayi my sister ke khala untsumu butsa awuzwa kanti wena butisi no ha o batle kapa wetsalanga awubahle umntwana zamsupporta mina xa ndizamsupporta kunini awusebenzi akubamba nje ukubamba kwamele usitop ukuphuza le caselight yakho ayindime endithengana nangu umuntu ongithengelayo mos umtshele ukuthi unomntwana my sister mina sengiyakutshela manje uyayazi bonke naye unomntwana nje kisho rwatsi ba hadi kene mutho le ha tshwere kujoba na le chelete o uyabona ukuthi akakuthandi lokelo akakuthandi ukayisana ngemali yepiya ufuna ukuyilesika uyangithemba wena ukukhulisela umntwana uyakuthanda ngoba ukukhulisela umntwana hey uma ngento zabantu ababili impela uma ngento zabantu abazosheka nawe okay fine sina okay fine my sister thula asikhulumi nawe bheka ke bhutiza mina ngifuna utshele mina ukuthi wena umntwana uzomsupporta nini ngicedile nawe ayikho enye into engizokhuluma nawe unika imali ina nansi imali support umntwana okay fine siyabonga isikhathi sakho my sister Tsamana orhlodila lena Rihloti wena ngizodila nawe kahle nje ngizodila nawe kahle nje my sister utlwile ke buletsile yena kere ke buletsile yena mara yena utisa hlogo ke kopa unomfana konyana ne maybe a week o shiele riding matsogo ngaka my sister ke tla dila le yena ke tla dila le yena monna ona le ngwana a tshwanele gore a bolele so about ngwana gae ne mfena ko 2 weeks fela ke tla dila le yena my sister. Hey my sister ubone rile ko yena ra bolela le yena mara ai nna fonna ntshwene ke batla amfa the right answer wa bona a ke tsibe ka wena gore wena o khotsofetse naka yena solution ya ka go motshwarisa wa tse wa tlo mtshwarisa ne ai le nna that's the last option e kana leng yona cause re ka se re fitla kwa yena ntho ai bulelang fela ke kelwa gae o mongwe a ke itse gore ba mo jisitse o re jwang a ke itse monna ka ofela
o fe ya seo ne ntho mo jisteng yona ngonyano ke a itshaba ana taba le ngwana hae ntate taba a rati ngwana hae ke re le o motshwara che ana taba a dikene ne fela ja di kene tsa ngwana my sister a tshwanela gore a ire ka tsile a irileng ka yona no nna le nna tabe intashitse deep down ka mohara wa bona my sister so nna le nna ke saira le wena ha ore o batla mtshwarisa a re no ya maphodiseng re fetse le maphodisa cause a ka se re fetole the way a re fetotseng ka teng about ngwana ga phela ke ngwana ha mtshwarbelang ka ena right e ora se ngwana hae ke ngwana hae so o tseba hantle le ena hore ke ngwana hae yankere my sister a ke sena le mantswe enka bolelang about yena o nkhawathile moyeng mara ha re iqhubekisa re tla iqeta le maphodisa tabe re kwale jwalo ne okay kopa o nonkemela ka mo siteng ke tla ra re fetsa re namele pase re ye straight bafethu ngibonile bafethu Khotman simlandile masifika lapha simthola takiwe uli bakhuluma izinto zakhe usitshela ngokelo wakhe usitshela itori nje esingafuni ukuzizwa thina sifuna ukuthi asitshele ukuthi umntwana uzomsupporta na or athi umntwana kuso wakhe uyavuma ukuthi umntwana wakhe mara akazi ne solution ukuthi uzomsupport mayithi na bafethu aneke silibe singangisana naye asinaso leso sikhathi nayithola into ezoyenza manje ukuthi sithole way forward and the way forward my sister uthi siyombophisa and nami ngistika nayo my sister masiceda la sigibele ibhasi siyakhona bafethu. Before I leave guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Ngaphandle kwalokho bafethu ngiyabonga. Danko.